Nongeye mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba Emmanuel 250. Nizere ko mwiriwe neza mwese, aho mwiriwe mu mpande zitandukanye z'isi, abari Nigeria, abari Ghana kabisa. How do you do Ghanas? Nigeria mubinyereka kabisa ko turi kumwe kabisa. Uwo muri Zambia namwe ndabasuhuje. United States namwe kabisa, muri abantu b'abagabo kabisa, ndababona cyane, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ebana ndabizi ko muri abakunzi bakadasohoka rero reka turebere hamwe shampiyona y'u Rwanda uyu munsi. Shampiyona yari yakomeje kabisa, yari yakomeje ku bibuga bitandukanye, bagenda batana mu mitwe, batana mu mitana. Reka dutangirire ku mukino kabisa wabaye uyu munsi kabisa. Umukino wahuzaga Bugesera FC na Rutsiro FC kabisa. Uyu mukino nawe wari ishiraniro kabisa, waje gutuma ikipe ya Rutsiro kabisa, Rutsiro yihanangiriza ikipe ya Bugesera, yikubita ibitego bigera muri 3-2 kabisa. Ibitego bibiri byose kabisa bya Rutsiro. Undi mukino wari wahuje ikipe y'Amagaju na Gasogi United. Gasogi United nayo yaje kuba inganya n'ikipe y'Amagaju FC kabisa, banganya ibitego 2-2 bagwa miswi. Umukino w'ishiraniro wundi wari ukomeje wari ikipe ya Kiyovu Sport yari yakiriyemo ikipe ya Mukura FC. Ikipe ya Kiyovu Sport yaje gutakaza amanota 3 kabisa. Ikipe ya Mukura yegukana intsinzi ku gitego cyayo kimwe kabisa. Ni umukino wari ukomeye cyane. Undi mukino wari umukino wahuzaga ikipe ya Marine FC kabisa, hariya i Rubavu ku kibuga cya Stade Umuganda. Yari yahuyemo na Etincelle FC. Ni derby kabisa, ibikomeye cyane hariya mu karere ka Rubavu, iba imeze neza, aho ikipe ya Marine FC kabisa yaje kuba itsinda ikipe ya Etincelle ibitego bigera muri 2 byose ku munyu kabisa. Ikipe ya Marine FC yafashijwemo n'abasore bagiye batandukanye. Abasore babiri kabisa babiteyemo ku munota wa 61. Umusore witwa Kire Confiance kabisa yari yagiteretsemo mbere yaho mu gice cya mbere ku munota wa gatatu kabisa, wari wagiteretsemo ni Tayiga Kagibwami kabisa, nawe yari yarangije guterekamo neza cyane ku munota wa gatatu. Ubundi ikipe ya Etincelle FC bagenda barira kabisa ayo kwarika. Undi mukino waberaga mu karere ka Musanze, ni umukino wahuzaga ikipe ya Musanze kabisa, yari yakiriyemo ikipe ya Police FC. Police FC rero yaje kwegukana amanota 3, ikubise ikipe ya Musanze igitego kimwe kabisa. Igitego kimwe kiba kiranyoye ku kipe ya Police FC. Undi mukino wari umukino w'ishiraniro wari ikipe ya Gasogi, ikipe ya AS Kigali kabisa. Angaha yari irimo inigana n'ikipe ya Gorilla FC yaje kuhatakariza amanota 3 yose kabisa, bayinobeka igitego kimwe
AS Kigali iti aha ni iwacu ntago mushobora kuhakura amanota yacu atatu kabisa, nta na rimwe mwarihakura. Shampiyona ku munsi wa gatatu rero isize taburo ihagaze gute? Kipe ya Gasogi United ihagaze ku mwanya wa mbere n'amanota arindwi kabisa. Rutsiro FC iri ku mwanya wa kabiri, AS Kigali iraza ikurikira ku mwanya wa gatatu n'amanota 6. Marine FC kabisa n'amanota 4. Gorilla FC nayo n'amanota 4 nayo ku mwanya wa gatanu. Mukura Victory n'amanota 4 ku mwanya wa gatandatu. Police FC ku mwanya wa karindwi n'amanota 3. Ikipe ya Magaju FC nayo iri ku mwanya wa 8 n'amanota 3. Ikipe ya Muhazi United iri ku mwanya wa 9 n'amanota 3. Kiyovu Sport ku mwanya wa 10 n'amanota 3. Rayon Sport y'Abanyenyanza iri ku mwanya wa 11 n'amanota 2 kabisa. Bugesera FC ku mwanya wa 12 n'inota 1. Ku mwanya wa 13 turasanga Musanze FC n'inota 1. Mu mwanya wa 14 haraza Vision FC n'inota 1. munsi mu mirongo y'imituku Enemies Line kabisa harazaho ku mwanya wa 15 Etincelle FC nayo yifitiye inota 1. Ikipe izifunga kabisa, ibintu bisekeje cyane biteye n'agahinda. Kipe y'ingabo z'igihugu, kipe ya PRFC ku nta nota ni kirayi kibereyeho kabisa, dore ko iyi kipe ifite ikirarane n'iki zahuza Rutsiro United kuri tariki 18. Reka turebere hamwe imikino iteganyijwe mu cyumweru gitaha. Tariki 18 rero nicyo kirarane kizakina cya APR FC na Rutsiro FC. Tariki 20 AS Kigali izabinigana na Rutsiro. Tariki 21 Amagaju azaba yamanutse mu kibuga na Musanze FC. Tariki 21 Bugesera FC izaba yateye mu mitwe na Etincelle FC. 21 izaba yahuye Gasogi United Rayon Sport, match ikomeye cyane. Tariki 22 Gorilla FC Marine hariya i Rubavu. 22 Mukura Victory Sport yahuye na Vision FC. 22 Aperi atanye mu mitwe na Kiyovu Sport. 23 Police FC Rwanda Muhazi United itana mu mitwe. Ngiyo imikino iteganyijwe mwa kiriya cyumweru. Bizeze ko tuzaba turi kumwe no mu mikino yose. Ni Sport Update Emmanuel 250 cyangwa se Emmanuel 250. nta handi wakura amakuru ari niyo. Kora subscribe niba utarayikora, ubundi twikomereze. Yego wakoze kubana nanjye rero, reka nkubwire abaryamye muramuke mugire ijoro ryiza. Hari abo bukeye, hari abo bwiriwe, namwe mwirirwe neza. Ni Emmanuel 250. Ciao.